Juang-juang dahil kan kene karina partua nami sen kami kumpul lot en tiga kala imo menyukutkan cara singkat lo masih hiburan na. Bagian dah ko lembang. Bago ni partuan kami. Kuakap mo 3 tahun ke mesulingnya. Kuakap orang mo kirane kena kurang situ masado. Oh, mula bagi cerah ke lubang sulim ni tiga. Ya. Tapi ya ragu lubang sulim ni bertoke. Ya lubang na sikutona da. Bagi cara waluh ngin. Ya, pun dia walu no lubang no nanti. Sada, Weh, 2, ah, 3, weh, 4, ah. 5, 6, 7, 8. Yo, ada lubang nai. Tadi na. Lubang kinalpot ni. Alah. Oh, ino lah. Alah. Wala ini seni kulay. Oh, Jadi kurang leki memahami kaya kini. kena. Putar kaya lebih. Tuh kulit sorana. Maputar. Masuk ke istiyo. Oh, istio. Oh, sumpul. Pesawat te. Kali mo kembali Laguna. Kali toh ke lagu baru mo. Lagu baru. Weh. Lagu baru ring mah apa? Bagi lagu sila mai. Enggak malu pa. Oh, bagi pati kita takar. Si baru manelot, si lama manelot. Jadi Ada temu mo. ada temu mo. Tina dengar ni lo. Tidak dengar dia bang. Ibu baki mana bagi. Luar tepat sa karina na. Buku lihat temu. Aku pe. Kita rap. Tunduk ningin orang tertundukkan. Berma sempat ntar enggak mau helu. Sebenarnya pusuh terus na. Pupa sa bola bu. Kurang ngeget. Oh, Kira bagaimana kita? Tidak kumgeng tidak nangan inang Kornia. Lagu kading di katengku. Mungkin kan alang matengku. Ya bagian dari lagu ni bisa betul. Tak kadilah naglar na lagu ni betul. jadi bas nai iselot mang situ susukutan. Oh, Suku-sukutan dan suku tusun singkat. Jadi mulai toh kena menjawab kuning-kuning suku sampaikan endah ike. Silanjut ke susukutan dan. Oh, bengkel mo kita. Jawab ke lebih ya. Weh. Kade bodah ke partua nami kabang tahidike. Yes, kabang tah kade segep tahidike. Ini dah. Kabang tah kade segep tahidike. Tong perlu ipikir lebih sedikit. Pikir, tapi lo ada lanjut susukutan. Ya, yang ngomong dulu salah. Aku sama album pungarnia. Oh iya. Karena suku-sukutin pungarnia. Kabang tah kade segep tahidike. Ay mo dah. Oh, dengan ini. Kade mo. Yang kali. Oh, jinujung ka piti. Yang menukuson. Oh, jinujung umpung-umpung. Perlu bagi mereka gatap. Bergatap. Oh, masalah. Gitu kali. Mereka lebang gatap yo. Alempung, lord, kusok-kusok, empung. Asa bukakin kayo mo lebe. Takari mo, toto, misa sa pagkadang sukut-sukut nena. Masa tongan mo ningin aing lebih kan. Lo nina. Kade. Momong nina. Salah. Salah. Momong iya. Ato ko momong. Momong termasuk ku gelar nih. Mo katong awal dito na. Mula momong iya berbentuk i. Kaya bentuk momong. Karena mula Ngatali waya. benda pedah ke iya itu kan momong. Ay mo ya. Momong. Kali mo ya Oh, benda. terbetul. Tak kali ngomongin. Oh dah, kula iya bentuk momong N ini dah bisa. Ay mo. Momong berarti ada momong. Kira lah kan jawab. Karena bagian malah ngomong nih, malah sikutoh lah. Pas beli harap awas ngomong nih. Oh iya bener betul gitu. Betul kan bener betul. Abang kaya nak kaya katapin. Coba lebih. Coba ke lebe. Kesumpung, kusuai mumpung warnia. Alempung. Lihat terus tengah. Lokon mo, aku pengen ada petakui. Mulai berakin kau aku berkebutuhan. Kari kata ano Kade ini. Nggak kari kata ano. Tapi bangun ini, kari kata ano ini. Belum kade kata berarti neneng nih.
Iya. Jadi apa mo perbedaan momong ke neneng? Bahasa na. Iya gitu. Momong mbak neneng ini beda. Beda beda. Karena beda ada bahasa. Oh sabi ngo di. Bahasa. Matanya ko artinya di. Berarti tong salah ding. Ya begitu. Jadi gula kena salah dah ke. Digusugutin nen pending. Ya, kurang mo pinija. Mai pagpay mo ti. Weh, neneng mo. Neneng mo atau mo turun. Karena dapat ko na si Nay. Jadi harus kubayang sa danay dah. Bengke. Tong terkotorkan. Ah. Kade mo dah ke. Ipasang bapana, ipakai na. Menu mo di datus nai, menu mo di truk nai. Mula si lemong ito ngayon. Iulang ulit ako kalian wala. Kade mo. Ipasang bapana, ipakai na, menu mo di datus nai, menu mo di truk nai. Mana ke? Ukur ke. Kamu sada dilengin. Begitu lah, Pak. Berat dah ke dah amat suku-suku tu nen. Lo dah dapat ke pertanyaan ni. Buat ko dilo mal ben pugi ta ba kulit ta kulit ni na. Ama terbetoh mana mal mendokon kade dan terbetoh tang bagi mo. Bagus. Lempung nami. Datus. Terus di tengah. Bagakan mo. Kadeng ni suku-suku tu dokon ni. Kadeng ni dokon ni. Aduh toh ka. Ya mo kuson ya no lang oh. Iya begitu lah kan lagi. Weh, toh nangi yang kuson ni na. Oh, iya mangi. Iya. Bila bagi sah kan si lembang jawab ke mana mo. Bagian dah ke cerita dah boleh mata. Bengke kita. Ke benda. Oh. Pernah mang ke kumbah miradi Wah, pasti waktu itu. Lupa noleh ingat. Wah, dah ke tuan. Wah, enggak lupa ingat. Jadi bagian dah ke pertuan ini. Suku-suku tersingkat gitu ya. Weh, udah kan. Asa idokkan pedah ke pasang bapa na alak ini tersana wa. Weh. Waktu ni lot ni na perlombaan termasuk lako kala bertanding. Oh. Jadi kepeng orang tuanen ada lot modal. Oh, untuk modal. Untuk dalan duka nen lalako mendahi perlombaan. Jadi dia akan mau bapanen untuk melakukan kuda. Oh. Jadi pasangnya bapana. Jadi dia akan mami nang nani gadekan upah dengan kalak melakukan baju na. Sangkut maseragam nanti. Seragam na. Malu mang menu syarat. Ipakai mau baju nen. Yang inang na. Baru menu mo data sinani na menu mo data itruk nai. Panas kuda nen mo dah kesenderang modalani kai ilipati yenumi. Allah. Lagi terus naik po, mau naik po dah. Memang guru kuda ni nang yenumi. Allah. Ya mudah ke partuan ni susuku tu ni, entong kini tersen. Iya. Jadi ku pernah bagi, nam tu bagi tong masuk lang susuku tu tersen. Ipas kata empung ni dai, ya mo kuson ya dai kan. Jadi bagian, lo suku-suku tu endah ke muat tibar mang banten. Lo dah ke sada dua rumah tangga kalaen. Sada si dia, sada simpogos. Jadi mula si sima sebenarnya lo menjadi tibar banten. Jadi si dia endah ke pudak merung dagingnya. Simpogos gomok. Kalau masing-masing makhluk kaki di mana? Jadi meradum kalau minum. Minum kaki lima merad. Si biaen mbak si miskinen. Si miskinen minuman teh manis mo. Jadi si biaen minuman susu. Bab kayak pegumbar. Jadi itengan si biaen mo si miskinen dah ke. Ya, dia teh manis mo. Minuman na ikan na beda bau tinutung ko hagoh ni sapo tapi daging nang gomok do si bikat si biaen. Aku susu. Makanan ko bersama rasa pupuk ni. Susu jahya bah katena. Magiji bagi mo. Weh, nya kade. Ko pogos ngoko abi sombong na ida. Sombong ti Pogos ngoko minum peteh manis ngomok ko kida. Aku makan ko bergizi. Minum ke susu tong merong. Kading sebenarnya resep abing koin ni nen. Bulan toh ke katende partuana ni resep na karena bau ginoreng dedeng daya go hagoh kami ni na. Iya. Uwe ko sa menggoreng pisi biaen daya go hagoh kalaen. Di mo ni na. Da kabang jang Ko hagoh wala ginoreng den ni. Pupuk maku besur. Gomok maku ni na. Bagi sudah mo ko sekalian kubain di si biaen. Kena perkarakan mo ko. Yang gohi ko na walang ginoreng kibarinay. Patas meron kami ni na. Uwe perkarakan mo da ke. Iperkarakan mo dati si Pogo Senday, ipupulong mo dati pinituay kuta karina, isogok mo. Kok berita sa kusa sa masuk na? Asa menangan dati. Ya sana ke mula sa perkara-perkara mengalo si Pogo Sen,
dak ban sogo tetap ngolot. Uwe, Dak kalah si pogos. Wena julain pa na Wis na jolo na ingo dak ingo sa Sibia alo-alo tada ke dak si kalah na mo kita. Tapi en pana masa ti Tuhan itertolong yan nanen. Oh, berkati Tuhan mati. we. Jadi perkara men. Iputuskan mo dah ke si miskin endai merutang 5 rupiah. We. 5 rupiah ni putuskan pinituaya. Oh. Hanggo mikino lamon dia kutulusin katena. Idahi mo sana ng bruna. O ng bro, ako nga merutang dah ko. Menganggo bau ginoreng kalado lang. Jadi utang ko 5 rupiah harus kubayar. Jadi bagian lebih pertuan kau Pak Rupen bang mau bahasa aslinya Rupiah bahwa itu. oh dah Kade. kade bahasa Pak Kepeng Riar. Ariar Riar. Ariar Aku dah rupiah do pugarnia bagi. Rupiah bahasa kade nang Riar. Yang riar ngudok kalau kita dulu. Dek lembang. Jadi ko kasama gidake. Uwe. Sidang mo kala enda kengo si purong pingituay dai kanina. Romo si surutang enda ibre ng bulan de mamo. Pintiya enda. Wala ko ng bulan. Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi dari ng pulong gas ni Karina. Engko. Mula bagi bayar butang ko bariti hinina. Bayar. Minum. Balik na men. Ay numikirin din. Gendari utangku bari 5 liar. Bagendari tengen kaya aku bayar nih peluk musa kudana. Kira mo. Sada liar, 2 liar, 3 liar, sampai 5 liar pun sampai kini papandai. Habis satu mula 10. Enggak bagekeni. Enggak mau kayak deng. Ika pengen sa kuiko gatong. Butoyen. Bagendari ku kuso ke lebih ni na. Si kuanggo orang kupangan kuanggo pabaunan ni. Utang ke aku bagian dari pero aku bayar aku bagi ke sorana 3 riar nih kepakan ku bayar tak bagi ke ni bagian dari orang kupangan anda bau nang sa kuanggo ni wah bakuna kira ni mikir berani aku Melati kakin pengetuaya Orang bikin kesorang aku bagi ke sorana aku bayar 5 kali ni na lepas kali itu na mau Ada piang. kuanggo mo ni bagi ada yang pesan aku langsung kita berlojang lagi sa sidandai Karina wala wah berlojangan mo niya menang masih dia anda Jadi ngusur si biang itu. Adi mo sebenarnya. Orang lain buat si benda mah, surat saya jam kena. Oh, dah. Ada mangot sih, cuma kali. Jadi habis bagi tabakune pana perjekin den. Roh mamo di dahan na lama. Abang na. Abang na nola roh. Pana kala entaring 2 bang sebelto. Orang tua kain mana? Lot. Hain na ko abang. Kadihan. Roh aku misen. Nalako membagi warisan bapak barimo ni nama. Ya. Lukin pa na warisan na itaring dah kesa sa limot sada, neuro sada. Si Bagi abang wala kading. Bagendari na rin na si Bagi niya. Batang mo, kun Bagi. Jadi, niko bakune. Mula ako dah ko, neuro bangku tengah na mo yung babo. Abang na yan. Uwe. Niko, berarti aku tengah na mo teruh ni na. Jadi ngo kasabagi dah ke dabuh mo ni ren ngo perang. Buk ni na. Terus kira ke dibuat. Ya, laku dah. Kerana kena unahin ngo ni na. Tapi lah aku tengah nami terus kira kan. Oh begitu katanya. Oh ada buat. Roh abang katanya bagi orang bagi ku penangki tepe katanya. Dibuat ardan aku penangki. Ulang ku kan terus naik. Itruh naik mi pertengahan aku dah sa dah na di banto. Tongkal habang nanay dah ke. Tong ni runday si dah ni si dasa. Bagi ba kunin na cara ngo ni rubana. Salimut sa danay mo. Ako ko mga kasarin natin. Wala bagi, salimut tenola mo. Si Bagi, guna cara niya. Si Bagi. Bagendari, salimutin, beringin bangku, mahar bamu. Kata mo bang nanday. Karena mahar na mulgula kasi abang nen. Nakal na abang nen. Bagi-bagi. Bagendari, mahar, beringin gue adalah kung mahar dengan ni na. Bangku dengan lebih ni na, jadi. Bona lengi. Ngo sada ke mahari rendam di dahanan mo salimut dai. Rendam pisabo. Dari cibon Roma bang den bukan salimut dai. Di ka salimut dai we den kumbah pakai beringin ni. Ada sabung iku. Irendam mo lagi ko salimut ko le pakai beringin. Makin bergoh. Bagi to ako sa talula kasi. Dia sada ke bulan nakal ko bahan. Sombong po na bahan. Jadi bagi mo lagi cerita at suku-suku tenami cegeraren imo ibekas pak takal makan man ya mulai saya kekal tu
Laku melokor manu, roti ni sen. Weh. Bagi mo, jual-jual mata kari. Jualan-jualan di Pakari. Jualan tuh. Tema pelengi.